le tu chuan sele turin member zom tak pi beril nula beril van isang ilo soma speaker pi kan ni ve thein om chun kha ne ka lo ngai lu viau maya tinula le zo don in ka sia ane kan revenue minister khanin nula turan ne ti dewin ka sia ni e nula just ti dew ka sia pi po ka poi lo ve he bill hi ni e pu speaker kan soi do na hai kan soi me ka sta chuan NGO mingti kan han lama alo theilowa anni pon an lo she thiam tura ka ngai chuti rol chuan NGO member vek kan nia kanin man dan te kan ni na chel te chuin ang lo mai theye maro chu kharil rupu akan rel rual khan voina chuan he assembly house zong taka thu te hi bial mi pui ram mi pui te na an ayo tura min thanna riru zok ne na he bil hi kan en ho kan chai ho lo chuan engemo pol du dan anga hankal kha thaloveti na lam nilovin nakin zela po sarkarin bil nei le huna po eng pol moni in dodal na emo engemo an han chwa zelanga katiang khan kan a sarkar po hi akal turangin akal theilowang ti lau thona kan nei dewa thuma kan manga chuwang chon voina hian bial mipui constituency somli atanga sarkar na administration te development te ngai to tura than kan ni churi ru thinlung pu chung chuan he bil hi soila ngai thaila tha in ka sia tin ma so na kan so hian pu speaker an nu wal wang te an mamo midang ain mamo fal wang lam le khati zonga in mamo azuk inti na lam kha ani lemin ka shelova helai hian aims and objectives po kan sia sialkal range development council hi socio economic development ti khanin an handa ania chungwang chuanin pu speaker voina hianin engeni kanwa engtin nge kan soyang kanwa mu niam na lampang ni lovin anni hi kan shiat engin border area ania north lama chuanin manipur ania east lama chuanin myanmar ania border area te hi chu sarkar lai pui po in angai poimo thina infrastructure chungchanga te security chungchanga te tin livelihood shimshima te po ania a hansoi ta zelila quality of life ti theng hianin a nb ka adu sakbik ani te po ti la kan soi swal lawang chutiang din huna ding chu ania tin kan ngai thak ang khan sang ni le som pani tanga bultran to ani kan chia tiang chuan hetlong takin akal zela chairman chairman in theito pa chwa puya activity sang te po chanchin thara tele media platform sang kan lo hua tin chu mai ni lova kan bill nei tuina soyang khan pu speaker i phalna in lenkol chanchin buina a chwa february ninga sang ni le som hnia chwa khanin hemi chairman lo ni to xmla zom tak pu el thangmoe po ina asoi te pon ron tar langa SRDC chu sialkal tlang dunga cheng te ti ma son na turani angin ei ruk na tel lowin rin omna le thorim na ne na kalpui ani tur thu asoya health development lama tele zirna lama te abik takin manpower development lama mala tura ruam man na siam ani thu asoi ti te ania tin pu speaker i phalna in pakhat sia chherle ga du'a SRDC member le champhai north bial tu MLA Dr. ZR Thiam sanga chuan sialkal tlang dung khuate midang rualam mason na ke an pen ve theina tura SRDC mason na tura sarkarin ma alag na chu lom ati thu asoya ati phui sui tura office hon ani thei chu lom ati thu asoi ti te nia ka chair vek lo mayanga chu ni boina hiam pu speaker thuzuk le akanin pu don ani chuan hemi sui tu pol telam hi azuk tu zok an ni thei mai lo mo ti te zona alo oma nge ni kan members takte voina an thu ve thei to lova an mani justify to into thei to lova chuwang chuan an han pompui lo de nge ka she chia lova hei hi ke ma son na ani chuan tu ti le tu tran emo credit dong tur lampang ngai to lo khan an mamo na zone khangai to ila chulama chuan ru sengila tin pu speaker like an soidlan du chu abu chung te kha chu ni e an soya ke ni pon kan chiara azirin kan zira kami kum chung changa te a area huam chung changa te a subject chantur bill kan han tia te po hei Aizawl Municipal Corporation te po subject big kan han neya khoi theile theilo big te kan neya khatiang te achiang loven tia tin removal le disqualification chung chang soi te po kha oma pu speaker khai khom tu chu kan ni hau lo na in voina hian han rot du kan neya
withdraw nan ti na in ke chuan siakal tlang dunga mi ten ma na tanga base na sang tak ne nan lo thir ma son dai na thlen ve hun tur te tin chairman kuta chau fan authority om lova rual khai taka dan hnuaya an kal dan tur council an nen kal dan tur an lo suang to avete han ti thon saka han withdraw ngot mai hi thil ti che ka ngai lova pu speaker abil nei tu le he house in remanti ni chuanin select committee ya te refer ni sela te chuan a tulang zelin kanla soin kanla in ron ho thei tura ka ngaya voina hian keipo in a ipas nge nge uti lampang ai chuan uluk takin a phai thei na lai te siam that le ngai te a omani ti kan khalowa chungte chu enila uluk zokin ngai to na te film zokin man ho lovin muang marin la seng tlang leila ti kha kan dua chumi ti lowa chuan he siakal range development council SRDC quarters office te po hon hial to nge ni changtlung taka dan hnuaya malang na kalpui mai thei to tur a hi select committee ya hian referila tiang chon en non le a soi ho le ni ngei se ti in rodna karon siamani pu speaker kalome